26 mu bagiye kurahira harimo bane baherutse gushyirwaho na Perezida wa Repubulika hari ku itariki ya 23 z'uku kwezi barimo Dr François Xavier Kalinda wari usanzwe ari Perezida wa Sena, harimo kandi Dr Usta Kayitesi wari umuyobozi mukuru urwego rw'igihugu rw'imiyoborere ya RGB, Nyirahayimana Solina wahoze ari umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ubutabera na Bibiane Gahamanyi Mbaye. Aba kandi bakaba baje biyongera kuri 12 bari baherutse gutangazwa mu buryo ntakuka na Komisiyo y'Igihugu y'Amatora ko aribo batorewe kwinjira muri Sena binyuze amatora akurikiza inzego z'imitegekere y'igihugu zegerejwe abaturage, ndetse n'ababiri batowe mashuri makuru na kaminuza bya leta n'ibyigenga. Harimo kandi ihuriro ry'imitwe ya politike yemewe mu Rwanda nayo yagennye babiri. Hari kandi abandi bane bashyirwaho na Perezida basigaje manda y'umwaka umwe kuri manda yabo, ndetse n'ababiri batangwa n'ihuriro ry'imitwe ya politike yemewe, bose hamwe bakaba batandatu, birumvikana basigaje umwaka umwe nabo bagasimburwa. Muri bo harimo Professeur Dusigizemungu Jean Pierre, Uwizeyimana Evode, Dr Twagihirwa André, Kanziza Epiphanie, Mugisha Alexis ndetse na Murangwa Ndangiza Hadija. Bivuze ko abagiye kurahira ari 20 bahita basanga abandi batandatu. Muri abo batandatu harimo bane bashyirwaho na Perezida wa Repubulika ndetse n'abandi babiri bashyirwaho n'imitwe ya politiki. Munyemerero tubahe ikaze muri uyu muhango mugiye gukurikira 5 kuri 5, ukaba ari umuhango uyoborwa na Perezida wa Repubulika. Mwe mwese rero mudukurikiye kuri televiziyo Rwanda, mu kanya gato katarambiranye umuhango wo kwakira indahiro y'abasenateri uraba utangiye. Twari tubikomojeho bamwe mu basenateri bagiye kurahira uko ari 20 baza basanga birumvikana abandi batandatu bari muri Sena, manda yabo ikazarangira nyuma y'umwaka umwe. Muri abo batandatu harimo bane bashyirwaho na Perezida wa Repubulika ndetse n'ababiri bashyirwaho n'amashyaka n'ihuriro ry'amashyaka yemewe hano mu Rwanda. Munyemere rero tunyuremo muri aba bandi bagera kuri 12 aho amatora mu byiciro bitandukanye barimo nk'abatowe mu ntara y'Amajyaruguru, barimo Dr Nyinawamwiza Letitia uyu yagize amajwi 73%, Rugira Amande wagize 62.61%, aho hari mu ntara y'Amajyaruguru. Mu gihe mu ntara y'Amajyepfo hatowe Umuhire Adri yagize amajwi 70.42%, Uwera Pelagie yagize amajwi 62.91%, Kitatire Sostene yagize amajwi 61.74%. Mu gihe mu Burasirazuba hatowe Bideri John Bones yagize amajwi 80.46%, Sengiyumva Fulgence wagize amajwi 68.53%, na Mukabaramba Alvel wagize 76.40%. Mu Burengerazuba munyemerere tubaha ikaze rero nshuti bakunzi ba televiziyo Rwanda. Mufashe twakire nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Tugihagaze turirimba indirimbo y'igihugu.
murakoze. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nitwa Mushimire Olivier, ndi umujyanama wa Perezida wa Sena, nkaba ndi bufashe mu kuyobora gahunda y'uyu munsi. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, batumirwa mwese muteraniye hano, nk'uko biteganywa n'itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda mu ngingo yaryo ya 66, mbere yo gutangira imirimo abagize inteko ishinga amategeko barahirira imbere ya Perezida wa Repubulika. Nk'uko kandi biteganywa n'itegeko ngenga rigenga imikorere ya Sena mu ngingo ya 19, mu ntangiriro ya buri manda y'abasenateri, inama yayo ya mbere iharirwa itorwa rya biro igizwe na Perezida na ba Visi Perezida babiri batorwa mu bagize Sena. Ni muri urwo rwego uyu munsi hano mu ngoro y'inteko ishinga amategeko hagiye kubera umuhango wo kwakira indahiro y'abasenateri bari muri manda ya 4 ya Sena n'igikorwa cyo gutora biro ya Sena. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, umuhango wo kwakira indahiro y'abasenateri n'igikorwa cyo gutora biro ya Sena bireborwa namwe. Muri uyu mwanya hagiye kurahira abasenateri batowe n'abashyizweho 20. Bakaba basanga abandi basenateri 6 bazasoza manda yabo mu mwaka w'2025. Manda ya 4 ya Sena igizwe n'abasenateri 26, muri bo 14 ni abagore bangana na 53.8%, n'abagabo 12 bangana na 46.2%. Twibutse ko muri manda ya 3 ya Sena icyuye igihe abasenateri b'abagore bari 34.6%, n'abagabo ari 65.4%. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, abasenateri bararahira mu byiciro bibiri, no kuvuga ko buri cyiciro kirimo abasenateri 10. Mubyemeye abagize icyiciro cya mbere bakwigira imbere bakabagezaho indahiro. Icyo cyiciro kigizwe n'abasenateri bakurikira: Bideri John Bonds, Kitatire Sostene, Gahamanyi Bibiane Mbaye, Havugimana Emmanuel, Kayitesi Yusta, Karinda François Xavier, Mukabarisa Donatil, Mukabaramba Alivera, Murangwa Ndangiza Hadija, Mureshyankwano Marie Rose. Barigira imbere begera ibendera rya Repubulika y'u Rwanda. Barafata ku ibendera rya Repubulika y'u Rwanda n'ikiganza cy'ibumoso, bazamura ukuboko kw'iburyo bavuga indahiro. Jewe Bideri John Bonds, Jewe Kitatire Sostene, Jewe Gahamanyi Bibiane Mbaye, Jewe Havugimana Emmanuel, Jewe Kayitesi Yusta, Jewe Karinda François Xavier, Jewe Mukabarisa Donatille, Jewe Mukabaramba Alivera, Jewe Murangwa Ndangiza Hadija, Jewe Mureshyankwano Marie Rose. Ndahiriye u Rwanda ku mugaragaro. Ndahiriye u Rwanda ku mugaragaro ko ntazahemukira Repubulika y'u Rwanda, ko nzubahiriza itegeko nshinga n'andi mategeko, ko nzaharanira uburenganzira bwa muntu n'ibyagirira abanyarwanda bose akamaro, ko nzaharanira uburenganzira bwa muntu n'ibyagirira abanyarwanda bose akamaro, ko nzaharanira ubumwe bw'abanyarwanda, ko nzaharanira ubumwe bw'abanyarwanda, ko nzakorana umurava imirimo nshinzwe, ko nzakorana umurava imirimo nshinzwe, ko ntazakoresha ububasha mpawe mu nyungu zanjye bwite, ko ntazakoresha ububasha mpawe mu nyungu zanjye bwite, nintatira indahiro nzabihanirwe n'amategeko. Imana ibimfashemo. Imana ibimfashemo. Murakoze. Murakoze. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, hakurikiyeho kwakira indahiro y'icyiciro cya kabiri, ari nacyo gisoza, kigizwe na Ngarambe Telesphore, Niyomugabo Cyprien, Nsengiyumva Fulgence, Nyinawamwiza Laetitia, Nyirahabimana Solina, Nyirasafari Esperance,
Rugira Amandin, Muhire Adri, Uwera Pelagie na Uwimbabazi Penine. Baregera ibendera rya Repubulika y'u Rwanda. Bafate ku ibendera rya Repubulika y'u Rwanda n'ikiganza cy'ibumoso, bazamura ukuboko kw'iburyo, bavuga indahiro. Jyewe Ngarambe Telesphore. Jyewe Niyomugabo Cyprien. Jyewe Nsenyumva Fulgence. Jyewe Nyinawamwiza Laetitia. Jyewe Nyirahabimana Solina. Jyewe Nyirasafari Esperance. Jyewe Rugira Amanda. Jyewe Umuhire Adri. Jyewe Uwera Pelagie. Jyewe Uwimbabazi Penine. Ndahiriye u Rwanda ku mugaragaro. Ndahiriye u Rwanda ku mugaragaro. Ko ntazahemukira Repubulika y'u Rwanda. Ko ntazahemukira Repubulika y'u Rwanda. Ko nzubahiriza itegeko nshinga n'andi mategeko. Ko nzubahiriza itegeko nshinga n'andi mategeko. Ko nzaharanira uburenganzira bwa bimfashemo. Murakoze. Murakoze. Nyuma yo kurahira, twagira ngo dusabe abasenateri bamaze kurahira ko muri uyu mwanya bashyira umukono ku ndahiro. Murakoze. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, icyiciro kijyanye no kwakira indahiro z'abasenateri kirasojwe. Hakurikiyeho gutora abagize biro ya Sena. Nk'uko biteganywa n'itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda n'itegeko ngenga rigenga imikorere ya Sena, biro ya Sena igizwe na Perezida wa Sena n'aba Visi Perezida babiri, aribo Visi Perezida ushinzwe amategeko no kugenzura ibikorwa bya guverinoma na Visi Perezida ushinzwe imari n'abakozi. Namenyesha abari hano n'abadukurikiye ko amatora ari bukorwe hifashishijwe ikoranabuhanga. Buri musenateri aratora akoresheje mudasobwa ye. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, muri uyu mwanya twatangira igikorwa cy'amatora duhereye ku mwanya wa Perezida wa Sena. Umusenateri ashobora kwiyamamaza cyangwa akamamaza mugenzi we, ariko ku buryo wiyamamaza cyangwa wamamaza ataza kurenza iminota 2. Abashaka kwiyamamaza cyangwa kwamamaza barasaba ijambo bazamura ikiganza, bivuge, hanyuma biyamamaze cyangwa bamamaze. Uyu mwanya banyakubahwa abasenateri ni uwanyu kugira ngo abifuza kwiyamamaza cyangwa kwamamaza bafate ijambo. Ndabona hari senateri usaba ijambo. Senateri mwafata ijambo. Murakoze Nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Nitwa Mureshyankwano Marie Rose, nkaba ndi umusenateri watowe umaze kurahira muri iyi manda ya 4 ya Sena. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, twe nk'abasenateri biyamamaje, munyemerere tubanze tubashimire. Turabashimira cyane byimazeyo, kuko kwiyamamaza kwacu byaratworoheye, ko twasanze abaturage bakiri muri mudu y'amatora bari bavuyemo yo kubagira icyizere. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, byaratunejeje cyane. Mwari mwaraduteguriye inzira, twageze za Rusizi bakavuga bati nyanya, tugeze za Nyamasheke bakatubwira bati Kagame we tigana kwigana, tugeze za Rubavu bari bakiri mu ntere yo kuvuga ngo turamukundaga, baragukundaga. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, rwose kwiyamamaza nyuma yanyu byatubereye umugisha, bituma twiyamamaza neza, turabibashimira. Rero fashaka kanyangira ngo ntabwo nshaka kwiyamamaza, ndashaka kwamamaza. Ndashaka kwamamaza umugabo nabonye w'intwari, umugabo w'inyangamugayo, umugabo w'umuhanga,
umugabo ukurikira, umugabo ucisha bugufi kandi umugabo w'umukozi. Uwo nta wundi ni nyakubahwa senateri Karinda François Xavier. Impamvu mwamamaza twarakoranye, yaje muri sena ansangamo, ariko nyakubahwa perezida wa repubulika rwose ni umugabo ushoboye. Yaje turi gushyira mu bikorwa NST2 adufasha NST1 mbabarire, NST1 adufasha nk'uko biri mu nshingano za sena kugenzura ko guverinoma iyishyira mu bikorwa. Dukorana neza, ni umugabo utega amatwi, ni umugabo wumva inama, ni umugabo ufatanya n'abandi. Mbese namwe mumushyiraho ntabwo mwibeshye. Rwose ndagira ngo nsabe bagenzi banjye, mu kanya tujya gutora kuri uyu mwanya, abanyakubahwa senateri mumfashe tuze gutora nyakubahwa Karinda François Xavier, kuko nitumugirira icyizere kandi tugomba kukimugira twese, nta jwi na rimwe rivuyemo. Kuko sinshidikanya ko azarushaho gukora muri iyi manda ya 4 ya sena, kuko ubufatanye arabufite, ubushobozi arabufite, ubuhanga arabufite, ubunararibonye arabufite, mbese yujuje byose. Mumfashe rero amajwi yose tuyahe senateri Karinda François Xavier, yongera abe perezida wa sena, twongere dufatanye kuzuza neza inshingano za sena. Ndabashimiye nyakubahwa perezida wa repubulika, murakoze. Murakoze. Nabaza senateri bamaze kwamamaza ku mwanya wa perezida wa sena niba byemeye. Senateri Karinda François Xavier, mwavuga niba mubyemeye. Ndabyemeye. Murakoze. Muri uyu mwanya twajya tumenye niba nta wundi wifuza kwiyamamaza cyangwa kwamamaza. Twibutsa ko wiyamamaza cyangwa wamamaza atarenze iminota 2. Ndabona nta wundi. Nyakubahwa perezida wa repubulika, dufite umukandida umwe ku mwanya wa perezida wa sena, akaba ari senateri Karinda François Xavier. Inteko itora igizwe n'abasenateri 26, bose barahari. Twagira ngo dusabe ababishinzwe kudufasha bagafungura systeme y'itora, buri musenateri agashobora gutora. Kujya muri systeme y'itora, banyakuba murakoresha umubare w'ibanga buri wese afite, igikorwa cy'amatora kikaba cyatangira. Igikorwa cy'itora kikaba gisojwe, twagira ngo dusabe ko bagaragaza ibivuye mu matora. Murakoze. Nkuko bigaragara,
Senateri Karinda François Xavier agize amajwi 25. Nk'uko biteganywa n'itegeko ngenga rigena imikorere ya Sena, utsinze amatora ku mwanya w'ugize biro ya Sena n'uwabonye ubwiganze burunduye bw'amajwi y'abasenateri bahari. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, mwemere uburenganzira nageza ku bateraniye hano n'abadukurikiye, utowe ku mwanya wa Perezida wa Sena. Ku mwanya wa Perezida wa Sena hatowe Nyakubahwa Karinda François Xavier. Murakoze. Hakurikiyeho gutora ba Vice Perezida ba Sena, harabanza gutorwa Vice Perezida ushinzwe amategeko no kugenzura ibikorwa bya guverinoma. Nkuko byagenze ku mwanya wa Perezida wa Sena, umusenateri ashobora kwiyamamaza cyangwa akamamaza mugenzi we. Muri uyu mwanya abanyakubahwa n'uwanyu bifuza gusaba ijambo. Ndabona hari senateri usaba ijambo. Senateri, ijambo ni iryanyu. Murakoze Nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Nitwa Uwizeyimana Evode, ndi umusenateri ariko ntabwo ndi mu bamaze kurahira. Njyewe indahiro yanjye nayikoze muri 2020 iracyari valide kugera next October 2025. Nkaba rero nsabye ijambo ntashaka kwiyamamariza uyu mwanya. Nashaka kwamamaza umugore witwa Sorina Nyirahabimana. Jewe mumvane kuri screen mubari we mushyiraho. Ari hano imbere yanjye rwose niba bishobokamo. Sorina Nyirahabimana ngira ngo nshatse ubu n'uwashaka nagarukira aha, ariko ni umugore umutegarugori nzi kuva mu myaka ya za 90. Kwamamaza umuntu umaze imyaka 34 n'itanu muzi ntabwo bigoye. Ni umuntu wize amategeko, ntabwo ndi bujye muri CV ye iri detailed kuko iri muri public domain, ntabwo ndi bubitindeho byo. Mu mirimo myinshi yakoze igaragaza ubunararibonye bwe, yabaye mu miryango itegamiye kuri leta, civil society, yabaye nko mu muryango witwa Haguruka ukora cyane ku bintu bijyanye n'uburenganzira bw'abagore n'abana. Yabaye muri kabineti muri za ministeri zitandukanye mu nshingano muzi Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, kandi uko mbazi ntabwo mwakorana n'umuntu udasobanutse, ntibishoboka. Niyo haraye uyu munsi nta harare ejo ntabwo bikunda, ariko yahagarariye u Rwanda Geneva ku rwego rwa ambasaderi, ndetse abana icyo gihe akaba at the same time akaba yari na permanent representative muri UN, hari amashami y'umuryango w'abibumbye akorera Geneva. Muri izo nshingano zose akaba yaragiye azitwaramo neza, ndetse nkiri muri kabineti tukaba twaranakoranye, twajyaga duhura muri za cluster mu rwego rwo gukorana. Ni umuntu uzi gutega amatwi, ni umuntu ujya inama, ni umuntu njye sinigeze mubona arakaye. Jewe hari ubwo byageragamo nkarakara turimo gukorana, ariko we sindabona arakaye. Niyo twabaga tutumvikanye yaravugaga ati dushobora kuba tunaniwe, reka tuzagaruka ejo dukomeze iyi ngingo. Bugacye mu gitondo byakemutse, ibintu byose biri ku murongo, ariko wenda abantu bari bananiwemo. Nibaza rero ko Nyakubahwa Perezida wa Repubulika yanabaye mu nshingano za nyuma State Minister for Constitution and Legal Affairs, inshingano yansimbuyemo, ndetse nyuma yaho twakomeje no kuvugana tureba ibyo naba narasize biri pending. Ni umuntu uzi gutega amatwi akajya inama, humbleness icyo nkimuziho. Ngira ngo rero Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, icyo narangirizaho, Sorina ni inkotanyi cyane, ariko ntabwo mvuze ngo ni inkotanyi kazi kuko nta kinyarwanda kirimo, nta nicyo byaba bivuze. Ni inkotanyi cyane nicyo muziho. Nkibaza yuko rero uyu mwanya wo kuba Vice Perezida wa Sena ushinzwe amategeko no kugenzura ibikorwa bya guverinoma uhura neza n'ubunararibonye bwe n'ibyo yize n'izindi nshingano yarangije neza. Abansaba bagenzi banjye rero ko twamuhundagazaho amajwi tukamutora, kuko nta n'ukundi byagenda. Murakoze Nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Murakoze senateri umaze kwamamaza. Abanagira ngo baze senateri bamaze kwamamaza, senateri Nyirahabimana Sorina niba byemeye.
murakoze nyakubahwa perezida wa repubulika, ndagira ngo nshimire senateri Uwizeyimana Evode unyamamaje, ndabyemeye. murakoze. Nagira ngo menye niba nta wundi wiyamamaza cyangwa wamamaza ba nyakubahwa. Nyakubahwa perezida wa repubulika, ndabona nta wundi. Ubu rero dufite umukandida umwe ku mwanya wa visi perezida ushinzwe amategeko no kugenzura ibikorwa bya guverinoma, akaba ari senateri Nyirahabimana Sorina. Twasaba ko igikorwa cy'amatora gitangira, bagafungura sisiteme y'itora, buri musenateri agatora. Murinjira muri sisiteme mukoresheje umubare w'ibanga wo gutora ku mwanya wa visi perezida ushinzwe amategeko no kugenzura ibikorwa bya guverinoma. Igikorwa cy'itora kikaba kigeze ku musozo. Twasaba ko bagaragaza ibivuye mu matora. Murakoze. Nk'uko bigaragara, senateri Nyirahabimana Sorina agize amajwi 22 ku mwanya wa visi perezida ushinzwe amategeko no kugenzura ibikorwa bya guverinoma. Hakaba hatowe senateri Nyirahabimana Sorina. Nyakubahwa perezida wa repubulika, hakurikiyeho gutora visi perezida ushinzwe imari n'abakozi. Nk'uko byagenze ku myanya yamaze gutorerwa, umusenateri ashobora kwiyamamaza cyangwa akamamaza mugenzi we. Muri uyu mwanya, banyakubahwa senateri, ni umwanya wanyu kubifuza kwiyamamaza cyangwa kwamamaza. Mwasaba ijambo. Murakoze. Ndabona hari senateri usaba ijambo. Umwanya ni uwanyu, senateri. Murivuga hanyuma mwiyamamaze cyangwa mwamamaze. Murakoze nyakubahwa perezida wa repubulika kuba mumpaye uyu mwanya kugira ngo ngire umusenateri namamaza. Ngiye biraza no kunyorohera cyane kuko umusenateri namamaza mwibagiwe kwivuga nyakubahwa. Murakoze, nitwa Kitatire Sostene, nkaba ndi umwe mu basenateri batorewe mu ntara y'Amajyepfo. Nyakubahwa perezida wa repubulika, navuga ko umusenateri ngiye kwamamaza biza kunyorohera kuko twarakoranye kandi dukorana igihe kinini, dukorana igihe cy'imyaka 5 ishize. Ndamamaza Dr. Alvera Mukabaramba ku mwanya wa visi perezida ushinzwe abakozi n'imari. Ndamuzi, twakoranye imyaka 5 yose kandi hafi, kuko n'ubundi yarasanzwe ari visi perezida ushinzwe abakozi n'imari, ariko nanjye nari umunyamabanga mukuru wa Sena. Twakoranye neza, ariko ndanavuga ko n'abasenateri bagenzi banjye baramuzi
kuko twagiye tumubona kenshi mu bikorwa bya Sena kandi akabikora neza. Ikintu twabonye yanatugaragarije cyane, yatugaragaje ko ari umuntu ufite ubushake, akagira ubumenyi kandi akanagira n'ubushobozi bwo gukora inshingano ze neza. Kuri iyo mpamvu nyakubahwa Perezida wa Repubulika nasabaga bagenzi banjye yuko rwose tumuhundagazaho amajwi tukamutora, kuko ibyo yatweretse muri iyi myaka 5 ishize rwose nta mpamvu n'imwe yatuma dushidikanya gutora Dr. Mukabaramba Alvera. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Murakoze senateri umaze kwamamaza, agira ngo muri uyu mwanya baze senateri bamaze kwamamaza Mukabaramba Alvera niba byemeye. Ndabashimiye nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nagira ngo nshimire na senateri Kitatire umaze kunyamamaza. Mvuge ko mbyemeye, ariko amajwi yayansabiye, ariko mbwire na bagenzi banjye ko nanjye nyabasabye. Murakoze cyane. Murakoze banyakubahwa senateri, nagira bamenye niba nta wundi wiyamamaza cyangwa wamamaza. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ndabona nta wundi wiyamamaza cyangwa wamamaza. Tukaba ubu rero dufite umukandida umwe ku mwanya wa Vice Perezida ushinzwe imari n'abakozi, ni senateri Mukabaramba Alvera. Tukaba twasaba ko bafungura systeme y'itora, buri musenateri agashobora gutora. Banyakubahwa, twatangira igikorwa cy'itora. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, igikorwa cy'itora kigeze ku musozo. Twaba twagira ngo dusabe ko bagaragaza ibivuye mu matora ku mwanya wa Vice Perezida ushinzwe imari n'abakozi. Murakoze. Nk'uko bigaragara, senateri Mukabaramba Alvera agize amajwi 28, akaba ari we utowe ku mwanya wa Vice Perezida ushinzwe imari n'abakozi. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nageza ku bateraniye hano n'abadukurikiye bivuye mu matora y'abagize biro ya Sena. Ku mwanya wa Perezida wa Sena hatowe senateri Karinda François Xavier. Ku mwanya wa Vice Perezida ushinzwe amategeko no kugenzura ibikorwa bya guverinoma hatowe senateri Nyirahabimana Sorina. Ku mwanya wa Vice Perezida ushinzwe imari n'abakozi hatowe senateri Mukabaramba Alvera. Twabashimira, tubaha amashyi. Murakoze. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, baratugaragariza abagize biro bamaze gutorwa. Nk'uko biteganywa n'ingingo ya 19 y'itegeko ngenga rigena imikorere ya Sena,
nyakubahwa perezida wa repubulika mugiye kwakira indahiro z'abagize biro ya sena bamaze gutorwa. Harabanza kurahira perezida wa sena nyakubahwa Karinda François Xavier. Arigira imbere aregera ibendera rya Repubulika y'u Rwanda, afate ku ibendera rya Repubulika y'u Rwanda n'ikiganza cy'ibumoso, azamura ukuboko kw'iburyo avuga indahiro. Njyewe Karinda François Xavier ndahiriye u Rwanda ku mugaragaro ndahiriye u Rwanda ku mugaragaro ko ntazahemukira Repubulika y'u Rwanda y'u Rwanda, ko nzubahiriza itegeko nshinga n'andi mategeko, ko nzaharanira uburenganzira bwa muntu n'ibyagirira abanyarwanda bose akamaro, ko nzaharanira ubumwe bw'abanyarwanda, ko nzakorana umurava imirimo nshinzwe, ko ntazakoresha ububasha mpawe mu nyungu zanjye bwite, nintatira indahiro nzabihanirwe n'amategeko. Imana ibimfashemo. Murakoze. Murakoze. Nyakubahwa perezida wa repubulika, harakurikiraho kwakira indahiro y'aba visi perezida ba sena bombi, senateri Nyirahabimana Sorina na senateri Mukabaramba Rivera. Barigira imbere begere ibendera rya Repubulika y'u Rwanda. Barafata ku ibendera rya Repubulika y'u Rwanda n'ikiganza cy'ibumoso, bazamura ukuboko kw'iburyo bavuga indahiro. Jyewe Mukabaramba Rivera, jyewe Nyirahabimana Sorina ndahiriye u Rwanda ku mugaragaro, ko ntazahemukira Repubulika y'u Rwanda, ko nzubahiriza itegeko nshinga n'andi mategeko, ko nzaharanira uburenganzira bwa muntu n'ibyagirira abanyarwanda bose akamaro, ko nzaharanira ubumwe bw'abanyarwanda, ko nzakorana umurava imirimo nshinzwe, ko ntazakoresha ububasha mpawe mu nyungu zanjye bwite, nintatira indahiro nzabihanirwe n'amategeko. Imana ibimfashemo. Murakoze. Murakoze. Twagira ngo dusabe ababishinzwe bageze ku bagize biro ya sena bamaze kurahira, babagezeho inyandiko y'indahiro kugira muri uyu mwanya bayishyireho umukono. Murakoze abagize biro ya sena bamaze gushyira umukono ku ndahiro. Twongere tubashimire, tubahe amashyi menshi. Murakoze. Nyakubahwa perezida wa repubulika, icyiciro kijyanye n'amatora y'abagize biro ya sena kirasojwe. Mubitwemereye, twabasaba ko muri uyu mwanya perezida wa sena umaze gutorwa yagira ijambo ageza ku bateraniye hano. Murakoze.
murakoze nyakubahwa perezida wa repubulika kumpa ijambo. Nyakubahwa perezida wa repubulika, banyacyubahiro mwese muteraniye hano, nejejwe no kuba mpagaze imbere yanyu muri aka kanya. Ijambo nifuje kubagezaho ni ijambo ryo gushima. Nagira ngo nyakubahwa perezida wa repubulika mbashimire kuba mwarongeye kungirira icyizere mukangira umwe mu basenateri bagize sena ya 4. Nanjye ndabizeza ko iki cyizere mwangiriye ntazagitatira. Indahiro maze kugirira imbere yanyu ntabwo nzaca ukubiri nayo. Ndagira ngo kandi nshimire Senateri Mureshyankwano Maria Rosa wanyamamaje kuri uyu mwanya. Abashimira kandi by'umwihariko abasenateri bagenzi banjye kuba mwantoye mukampundagazaho amajwi. Ndabizeza ubufatanye n'ubwubahane mu mirimo no mu nshingano tumaze kurahirira twese. Nyakubahwa perezida wa repubulika, iyi sena igizwe n'abasenateri batoranyijwe koko. Iyi sena ifite abasenateri bakoze imirimo itandukanye mu gihugu cyacu kandi bafite ubumenyi, bagaragaje ubunararibonye. Nkaba rero ntashidikanya yuko iyi sena izageza ku banyarwanda, izabagezaho icyo bayitezeho. Twese hamwe, dushyize hamwe, duharanire kuzageza ku banyarwanda ibyo badutezeho nk'abasenateri. Nyakubahwa perezida wa repubulika, mu mikorere yanjye nzashyira imbere ubufatanye no kujya inama. Nzashyira imbere mu gufatanya n'inzego zitandukanye zigize igihugu cyacu kugira ngo gahunda ya guverinoma yo kwihutisha iterambere ishobore kugera ku ntego zayo. Nzifashisha kugisha inama, kujya inama no gutega amatwi ibyifuzo n'ibibazo by'abaturage kugira ngo sena izashobore kuzuza inshingano zayo, izabe koko izagire uruhare rukomeye mu gukemura ibibazo bikomereye igihugu cyacu. Ndabashimiye nyakubahwa perezida wa repubulika. Arakoze perezida wa sena ku ijambo tugejejeho. Twongere tumuhe amashyi tumushimire kuri iryo jambo. Nyakubahwa perezida wa repubulika, nyuma yo kwakira indahiro y'abasenateri muri manda ya 4 ya sena ndetse n'igikorwa cyo gutora biro ya sena cyakurikiwe n'indahiro y'abagize biro ya sena, mu cyubahiro cyanyu nyakubahwa perezida wa repubulika, mwageza ku bateraniye hano n'abakurikiye umuhango hirya no hino ijambo mwaduteganyirije uyu munsi. Murakoze. Bayobozi b'inzego nkuru z'igihugu cyacu, nyakubahwa perezida wa sena n'aba visi perezida bamaze gutorwa no kurahira, banyarwanda mwese reka mbanze mbasuhuze.
gutora kandi kw'abasena aba visi perezida n'iki mhere ku byo nabonye byiza byabanje ngira ngo harimo nabyita amayeri y'ikinyabupfura cyangwa ikinyabupfura mu mayeri. Evode yabanje yamamaza Sorina, arabanza twese aducura oxygen, umwanya twayasobanura njye nabirebaga ko nta wundi uri yatorewe aho ngaho, nta wundi wajyaga kwiyamamaza cyangwa kwamamaza undi uwo mwanya. Ubwo ubutaha ngira ngo hari abenshi biza ayo mayeri, ubwo muzibuke kubikoresha. Reka nshimire perezida wa sena n'aba visi perezida izi nshingano bemeye kandi batorewe. Ndabizi ko aho baturutse mu zindi nshingano bakoreraga igihugu cyacu, nta gushidikanya ko imirimo bayumva n'uburemere bwayo. Ariko icyangombwa ni ugusezeranya abo bayobozi, ni ugusezeranya sena ubwayo ko hazaba ubufatanye, ubwuzuzanye. Ngira ngo imirimo dufite imbere yacu ni myinshi, ifite uburemere. U Rwanda dufite ibintu byinshi by'umwihariko biva mu mateka, biva muri politiki, biva ko dutuye mu karere, tutagira icyambu, ubwo rero bidufasha gushakisha uburyo bwose twakora kugira ngo tubeho neza, dutere imbere ndetse tugere kuri byinshi twifuza. Sena rero ibifitemo uruhare runini, cyane cyane iyo yuzuzanije n'abandi n'izindi nzego. Ubwo bufatanye buvamo ko dukemura ibibazo ubundi biba hari ingutu, ndetse n'ibigaragara ubundi ko bidafite igisubizo. Abantu iyo dutekereje neza nyine imiterere y'u Rwanda, nabyo birakemuka. Gukemura ibibazo by'igihugu, ikintu cyiza mbere ya byose ni ukutagira umunyarwanda usigara inyuma. Byose buri munyarwanda wese akibona mu bisubizo bigenda bishakwa cyangwa bigerwaho by'ibyo bibazo igihugu kiba gifite, ndetse bakabigiramo uruhare. Ntabwo ari inyungu zibageraho gusa zindi, ariko n'uruhare bagomba kubigiramo. Iki ni ikintu tugomba guhora twibuka, twibukiranya, kugira ngo
dukomeze gutera imbere tutaba twasubira inyuma mu inshingano zacu cyangwa ibindi dushaka kugeraho. Nashimye kubona ndetse muri Sena dufitemo umubare w'abadamu, abategarugori utubutse, birashimishije. No mu zindi nzego ntabwo wenda aribo bahora bazi imbere gusa mu mubare, ariko hakwiye kubamo umubare uhagije. Naho ubundi bibaye ko buri hose umubare ari uwa mbere w'abadamu, nabyo byahungabanya uburinganire, ariko ibyo ni ikiganiro gusa, naho ubundi ntacyo bitwaye. Rero hari Sena, hari n'izindi nzego zifatanya na Sena. Nabuze kutagira usigara inyuma, ariko nshaka kuvuga ko n'ikintu cyo gukurikirana ibyo dukora, ibyo abantu bifuza, no kwirinda kunyura inzira y'ubusamo kenshi mu bikorwa bimwe ku bantu bamwe, tugashaka kugira ngo dukore ibintu neza bifite umucyo, biganisha hahandi gusa inyungu z'Abanyarwanda benshi. Accountability rero, accountability ifite uburemere, ariko wenda n'aya mahirwe yaza kuba tuyafite sinayifuza, ariko bimeze. Nayo ngiye kuvuga ngo twebwe nta nubwo dufite byinshi byo gusesaguraga, hari ababifite, ariko nabigize nabyo sinabisesagura, nabikoresha neza mu nyungu z'abaturage, kandi niko bikwiye, nibyo bifuza. Ndabasaba rero cyane nanone gukurikirana ibintu byo kujya tubona ibibazo by'abaturage no mu byaro hirya. Ibyiza twabonye interineti, dufite ikoranabuhanga, kujya tumenya ibibazo by'Abanyarwanda binyuze mu mbuga nkoranyambaga. Ukabona umuntu yohereje ikintu avuga ati ariko mwadutabaye aha ngaha muri aka karere, muri uyu murenge, ko ibintu bitameze neza. Ntabwo bikwiye kugera aho, dukwiye kuba tubizi, kubera ko nicyo Sena n'izindi nzego nicyo zibereyeho. Ntabwo ari ibintu kubasanga hano gusa muri iyi ngoro bicayemo. Dukwiye kugera kuri bariya baturage kugira ngo binyure mu zindi nzira bitugereho, bize bitugeraho direct. Ndabasaba nkomeje rero, ndibwira ko twabishyiramo umwete, hanyuma narangiza mbifuriza akazi keza, ibihe byiza, mugire n'ubuzima bwiza. Murakoze. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika ku bw'ijambo n'impanuro muduhaye.
gahunda y'uyu munsi turayisoza n'ifoto y'urwibutso protocole ikaba igiye kutuyobora muri iyo gahunda. Murakoze, mugire umugoroba mwiza. Shuti bakunzi ba Televiziyo Rwanda, mwari mukurikiye gahunda za Televiziyo Rwanda hano mu nteko ishinga amategeko. Igikorwa cyo kwakira indahiro y'abasenateri kirasojwe, kikaba gisojwe n'ubutumwa nyakubahwa Perezida wa Repubulika ageneye ababinjiye muri izi nshingano, aho uko ari 20 nyuma yo kurahira ubu bagiye gutangira inshingano zabo birumvikana. Umuhango rero ukaba ukomereje kugufata ifoto y'urwibutso, hanyuma tukaba twababwira ko muri iki gikorwa cyo kwakira indahiro y'abasenateri hanabaye amatora y'abagize biro ya Sena, aho Dr Karinda François atorewe kuba perezida wa Sena, Vice Perezida ushinzwe amategeko no kugenzura ibikorwa bya guverinoma ni Nyirahabimana Solina, naho Vice Perezida ushinzwe imari n'abakozi kaba hatowe Mukabaramba Alvera. Mwese rero mwari mudukurikiye, turabashimiye cyane, tubifuriza gukomeza kugubwa neza n'izindi gahunda Televiziyo Rwanda ikomeje kubagezaho. Nge nitwa Paul Rutikanga, mu izina ry'itsinda twari kumwe hano mu ngoro y'inteko ishinga amategeko. Reka tubashimire ko mwabanye natwe, komeze mugire ibihe byiza.